Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige, diretso na po kita. Diyos marhay na aldaw. Kami po minapaabot na naman nin pagrespitar asin primero pagpapasalamat sa Indo po na nagdiretso na magantabay digdi na tabi sa programang Tingog kan Banwaan. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kan kaldawon. Dapat po, ano pang pigpaenot, ha? Mahal na amang Diyos. Happy birthday man sa mga nagkukumpleanyo. All the best tabi. Kasabay na dyan ang pag-imbitar man kan Tingog kan Banwaan, mag-iriba-iba lamang kita. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. Ano tabi lamang familia uy ang pangudtuhan dyan sa indong kusina na pinaghahanda. Siring man dyan sa mga taga-Lapu-Lapu. Kumusta na dyan kumpadreng June Pitero? Siyempre, so amigo niya to man dyan si Sir Popoy Balmez. Sa JRB Calibration and Battery Shop. Diyan sa Rawis, kumusta ang sitwasyon? May paradangog bang kita dyan na siguro dati ka ito dyan sa likod bagakan ining Galiera de Legazpi. May nagte-text dyan sa Satuya, nag-aantabay nga kami dyan, tabi ha, sa programa, hain na daw ito tabi. Siyempre dyan si kumpadreng Noel Manalo, maray na aga tabi sa imo. Ano man po dyan sa daraga? Huha! Belated happy birthday palan sa barkada niya to, si Sir Rico Rodriguez. Diyan po sa motor pool kan Kapitolyo sa Barangay Salvacion kan Anislag. Belated happy birthday tabi sa imo Sir Rico Rodriguez, and kumusta diyan sa tropa? Si Ramon ang pangudtuhan kan familia uy diyan sa Bagong Bayan na chapsuy. Chapsuy na igwang kasabay na inunon na sira. Ramon. Dapat ang pinagagamit sa kusina ha, diyan sa stove sa pagluluto, Petron Gasul. Mababakal po sa Petron Top Gas Gasul diyan sa daraga. Ang kapartner po yan kan Pilipinas sa halawig ng panahon sa halos gabos na kusina. Maging sa harong, sa restaurants, bars, hotels, karenderia, turo-turo. Yan po Petron Top Gas Gasul. Me gusta mi así, me gusta mi así. Katabang tadyan sa luwas Anyos Team. Albay District yaon dyan si Ans Galero Joshua Bino. Pati na po sa Daraga and Legazpi area yaon man dyan kumpadreng Al Armario. Sa Manibela Henry Mata, ang samuyang mata dyan sa kalsada. Pading Jomar dyan sa Premier Distrito. Good morning dyan sa Indo, Ronald Bunafus. Siyempre kay SM Sir Dex Velez sa 106.9 WGB FM.
Samuya pong sister station dyan sa Tabaco. Nadadangog kita nyo niyan dyan sa Tabaco sa 106.9 WGB-FM. Stano Siyempre, ang gabos dyan sa luwas, pinanginginotan kan samuyang Field Commander, si Chief Reporter Compadreng Jimmy Nazalita. An sa kuyang kapartner sa pag-jogging, June Napolis in the house. Siyan sa kuyang co-pilot ngunyan sa AM band, sa AM band tabi. Yan na nagkakadarangog din do sa radyo, yan sa speakers. Sa traditional radio si June Napolis sa tuyang kapartner diyan sa technical control. Tabi yan si June Napolis. Sa newsroom, yan nanginginot siyempre News Director Mardela. Asin si Angel Mustasa, sagkod si Jen Matthew Baliran. Igaman po kami sa samuyang news portal sa internet sa DCGB News Online, si Richard Astor, and siyempre sa Facebook, igaman DCGB News Online. Yan, kung gusto nindo may video, may audio, yan, sa DCGB News Online kamo sa Facebook and sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Pero kung gusto nindo na yan na radyong nadadangog nindo sa AM band, yan sa radyo nindo tabi, mga nasa kusina, nasa opisina tabi. Yan. Kung gusto nindong i-value yan sa indong Android phone, sa indong cellphone, i-value nindo so AM band kang radyo sa cellphone nindo, madali lang po yan. Naka-internet ka mo o may data, naka-online ka mo. Hanapon nindo so search engine yung Play Store. Yan, Play Store baga. Nahiling nindo sa screens. I-click nindo ito. Pinduto nindo ito. Plak. Maluwas dyan. Manlain-lain. Hanapon nindo duman sa search sa area DCGB Live App. Yan. I-search nindo yan. Pagkatapos, mabutwa yan, i-click naman nindo, install. Yan. Pagka-install nindo kayan, mga 1 minute lang yan o 2 minutes. Pagka-install, presto! Yan, maikiklik ka mo dyan na play. DCGB na yan, tabi. Yan na AM band yan sa radyo nindo. Yaunan sa cellphone, tabi nindo nakabugtak. Yan, AM band yan. Yan, and sa samuyang broadcast man sa IT, si Richard Astor, siyempre si Trecia Marie Litana. Good afternoon, kaya good morning hali sa Pilipinas. Sa gabos na mga nag-aantabay dyan sa DCGB News Online, paki-share po nganing madagdagan an mapaabutan taning informasyon sa inman na partikan kinaban. Maray naga kay Madam Celeste Belga dyan sa Barangay 2 EMS Barrio. Uy, good morning sa pamilya ni Madam Celeste Belga, Barangay 2 EMS. Diyan sa Barangay 2, good na good. Basta kay Mama Mila good. Yan, Barangay 2 yan. Good na good, basta kay Mama Mila good. Si Irene Vargas, marhay na aldaw man tabi. Yan, sa tuyang duwang nagpaabutulos kan sa indang paramdam sa DCGB News Online. Nasa kuyang numero 096175908888. Smart yan. 096175908888. Asin 0926015620 sa Globe. Good morning, Databi from Crispy King, Kambakakay, ang familia Nebreha, asin familia Dumalaon. Thank you so much dyan sa pag-aantabay man sa Bakakay, Crispy King, familia Dumalaon na Sinebreha. Kumpadreng Alarmario, what's happening? Good morning. Naputol si Pading Al. Hello. Good morning, Pading Al. Good morning. Yes, good morning, Padi. Kayang-kaya kan probinsya na bayadan taon-taon. Ana nautang na 700 million kayto. Asin dagdag pang 512 million in kaso. Kung mangyari na para sa pag-develop kan GBDAP o Josefina Belmonte Doran Albay Provincial Hospital dyan sa Ligao City.
sa informasyon ni Provincial Budget Officer Josie Locsin na ang albay ngunyan igwanin nasasaray na 3 billion, 3 billion plus as in base sa guidelines kan Bureau of Local Government Finance pwedeng mag-utang ang probinsya nin dai maglampas sa 20% kan nasasaray na budget. Yan, di kung igwang 3 bilyones na nasasaray na budget pang garantiya ang probinsya ng Albay, susog sa reglamento kan Bureau of Local Government Finance, Bureau of Treasury, pera sa naso porsyento pwedeng igarantiya kaan kumbaga? Up to maximum na 20% sana. Yan, 20% kaya. Now, kung sa tuyang kukwenta dahon, kumpadring Al, kung uutangon so dagdag pang 500 million plus yung existidong 700 million plus, so nasa pira na yan na Araw gani Kwan. pare ang computation. ang porsyento. Ang computation kung pagbiyoon pa ang 700 million o saka ang 512 million na utang ang probinsya di mamuntar ining 12 million plus nasa 7.4% pa sana. Yan. Kung susumadahon itong so 500M plus, buda so 700M plus, nasa pirang bilyon ang aabuton kumpadre? Nasa 100 nasa 1,000 ano ni 1,200 ano. Basta sa computation tabi pa de. 1.2 billion. Aabuton ng 1.2 billion. Now, 1.2 billion. ang 1.2 billion na ang million na ito say. Kwintada 700 plus 512. Di ko na compute. Anyway, sa computation tabi pa de, biyo na iyan, nag-abot sana sa 7.4% pa sana. So arayon pa sa 20% na guidelines kan Bureau of Local Government Finance tabi pa de. So kayang-kaya sa sumada, kayang-kaya kang probinsya na bayadan taon-taon na nanotaranta itong so 700 million, may kontrata itong 15 years. Kaya kayang-kaya pa na dawa idagdag ining planong 512 million, talagang kayang bayadan, kaya dapat daw ika-audit ang mga taxpayers. Ang importante ngunyan, ma-develop na so GBDAP para ma-modernize naman ang serbisyo as in generalmente ang mabibenepisyaran kani ang mga pasyente sa bilog na probinsya kan Albay. Okay. Ngunyan kumpadre tabi, iyan na uutangon na 700 million. No, tapos na ito, na 700. Okay. So 500 na siya ng 512. utangon. Okay. Ngunyan, pagkatapos kan 500 million na yan more or less, igwa pa ning masunod na uutangon para sa proyektong yan, over? Negative na man tabi pa de, negative na. Yan. So Iyon gustong na yan. sabihon, iyon na yan. So matapos kan gabos na physical works, including yung nakapackage dyan sa ultimong 500 million na yan na uutangon more or less, nakapackage na dyan. So gabos ng kaipuhanan, tanganing maging operational na yan this coming days na bagong provincial hospital dyan Correct. sa Ligao City. Correct. Ang target pwedeng next year ini kung mangyari ining 512 million tabi pa de. So building, nasa 86% ng accomplished, expected ayan na matatapos ngunya na December. Kaya ma-concentrate na duman sa 512 million nagagastoson na pigbanga nga ni sa duwang kumbaga duwang computation. So 350 million kayan gagamiton sa construction kan access road. Palalaog diyan sa hospital na yan.
may nagibuon pang tulay ta nahiling ko ni kan kasaro nagbisita man ako duman harayo pa di so sarong building kaya gigibuhan ki tulay pasiring duman sa charity ward. Dangan iyo yan so part pa kan pag-develop itong building power supply plus water system iyo yan ang gagamitan kan 350 million. So natatada na 161 million, duman man iyan gagamiton sa medical equipment, sa IT supplies, sa mga beds, and iba pa na pangangaipo para maging fully operational na daw, iyan na GBDAP sa mga masunod na taon. Mhm. Now, iyan kumpadre, dyan sa committee hearing na pinagpaapod, na-isplikar daw iyan na ining panibagong uutangon bako man lang iyan ngunya nagbutwa kundi kaito pa kan pinag-conceptualize iyan na hospital nakasabay na anduman sa kabilugan na budget kaya lang ngunyan pa lang uutangon over. Yes, so kumbaga phase by phase ang ginibo so building na okay. So mga iba pang gagamiton dyan, mga ekipahe tabi dyan, pade. Yan. So, yan, so dalagan kan istorya naman sa committee meeting. So, nangangahulugan na bako man yan, kapritso, kam presenting administrasyon, nangunyan pa sana nagbuto, na mautang naman ngaya kita. Bako palan, kundi kaito pa, kasabay na palan iyan sa kabilugan kan budget, kaya lang, so enot na pinag-release una, itong pera ito 512 million, 700 million. 700 million para sa building. Para sa building. Aha. Tapos, so natatada, talagang nakasabay na duman sa planong enot nang ipinasabot kaito pang mga panahon pa ni Bitsara. Yes. So, yan, oho, sige. Siguro, kung guminaan na manggaray si Governor Bitsara, iyo man talaga sa plano na madagdag utangon para maging fully operational na. Iyo, ito, sige. So primerong 700 million para sa building man sana talaga ito. O di so kasuhapon, natapos na so committee hearing, ano yan, isusumiter na sa plenaryo? Sa plenaryo na tabi yan pa di. Okay. Abangan na yan sa plenaryo. Yan. Nag-report na si board member Attorney Melissa Abadesa bilang iyo ang chairman kan Committee on Laws. Dispwes, itong susumada kan kagabsa na kaipuhanan na budget, laog na laog pa duman sa threshold na ipinagpapaluwas kan Bureau of Local Government Finance. Laog na laog pa siya duman sa limit, na dai pa mabalgar ang provincial government o Albay para bas na makautang pa ka na siring na kantidad. Kaya ngapit na panahon tibaad kon makadiretso na iyan takaipuhanan idiretso yan takun dayan madiretso kung dayan madiretso magiging white elephant yan kumpadre Al. Iyan ang iyan nga niyan so opinion ni attorney Attorney Ayan Makasinag na representative ni Governor na kundi ini pagkapadagos baka ngaya maging white elephant yan. Sayang, mamamugtak sa basura. So 700 million. Iyo tabi. Okay, sige. Okay, so yan patabi pa rin ang mga follow-up report hali sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa mga dagdag na storya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Sabi digdi, sobra man gayud tabi ang 350 million para sa roadway, tapos 160 million para sa equipment sa hospital. Bako daw tabi tiribang yan, Sir Pio. Aram nindo tabi, napakadali po na mag-speculate and napakadali na mag-conclude, lalong-lalo na kung igo kitang pig-i-insinuate na bagay. Pero we should put our trusts dyan sa mga mas nakakasabot po sa satuya, sa inhenyeros, buda sa nagapoproponir kan proyektong iyan because they know much more than us.
Iyan ang mga budget na iyan tabi. May mga pinagbabasaran man po sinda kaiyan. And sabi ta nga ni baga, itong hospital equipments and iyan namang dagdag pang infrastructure na iyan, talagang nakasabay na man sa kabilugan na plano. Kan pinag-conceptualize yan asin kang natapos ang plano. Lamang so na-release na budget kay ito is 700 million plus initially. And ito nakaprograma sa certain program of works dang tabi talaga. Sa physical construction, so aabuton sa naka ito. Then, iyan na natatada pang 512 million na uutangon mo niyan, bakuan mo niya na nagbutwa pa sana. Talagang kasabay naan kay ito sa totality kan budget, kan project. Dailang na-release pa kay ito. Ang release baga kan iyan ang mga utang, lalo na dyan sa public banks, igwaanin na phase by phase na pinagsusunod. Pag nahiling na kumpleto na ini, dispes naman ma-release ka so dagdag na pundo. Masubmit naman ka mo ng completion report, dispes na naman i-release ka na bangko, sumasunod naman na kantidad. Sagkod na matapos itong so certain phase kan project for which the loan was intended initially. Pag natapos na ito, yan, masunod na duman sa plano na ito na nakabugtak na dati sa sa pagdiretso kan hospital na iyan. So, iyan po, bakuan na nagbutwa pa sa nangon yan na, kundi, ito pa iyo na naka-general concept na po yan. Nainot sa na itong i-release, itong more or less 700 million plus. Okay, so yan po muna. Nasa tuyang tema. Inda, ma-switch na kita. Inda tabi kung makisuyo diyan sa tropa sa luwas, kung igwang makuha kitang informasyon sa grupo na affiliated sa Manibela. Yung kumbaga, yung sarong grupo nin drivers, operators na makonduktakan sa indang tulong aldaw na tigil pasada duman sa Metro Manila. Kasabay kan pag kondusir kan State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan. Tulong aldaw yan natigil pa sa Dalinda because of the issues na sa indang ipinaglalaban man ining walang kamatayan na jeepney phase out. Yan. Baka makakuha kita dyan nin persona na grupo affiliated sa Manibela. Yan. Igwa maning dai masarabay na grupo yung pigapod na Magnificent 7 duman sa Manila, kasabay na dyan FEDJUDAP, yung piston, definitely may piston digdi sa Satuya, pero antara mo man ka itong leader ninda duman sa Manila, masabay ngaya kami sa rally, pero mga driver na karilyebo diretso ang pasada. Igwa ning masabay sa rally pero diretso ang pasada. Gustong sabihon, protesta masabay sinna pero igwang mapasada ta igwang mga karilyebo yan. Yan insofar as yung piston is concerned. Inda ko kung iyo man digdi tabi sa albay. May grupo man kitang piston digdi. Yan. Itong piston kasabayan duman sa Magnificent 7 na dai matigil pasada. Manibela sa natabi. Inda ko kung igwangon yan ning ka-affiliate digdi sa sato sa albay ang grupong Manibela. Yan. Sige. At tulong aldaw yan. Dapat day kita mataraka kung igwa maning masabay digdi sa protesta. It's a public transport strike na paplanuhan as inilalansar maabot na Lunes 24 sundo 26. Okay, sige yan po muna. Baka lamang magkakuha kita dyan ng resource person kung ano-an sa inyong plano. Nata sa mga trackers as in sa iba, mga UV Express dahil man masarabay duman sa Metro Manila. Basta yung Magnificent 7, pito iyan na grupo ng transportasyones man na igwang affiliate sa man iba-ibang rehiyon sa Republika kang Pilipinas, anday masabay duman sa grupo kang Manibela. Yan, oras Pilipinas 9:26 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, State-of-the-Art Facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO
Love your eyes. Alaxan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Marahay na mareta para sa gabos na CAP Education Plan holders. CAP Continuous Payout. Ang pag-release kan bayan ay itatao sa fully paid as in terminated plans. Para sa karagdagang detalye managod sa mga procedures as in mga requirements, pwedeng gibuhunan mga minasunod. Bisitahon ang sa itang website, capfield.com, kung saan pwede kamong mag-download kan mga requirements as in maaraman kung kamo igwaning available cheque. Pwede man mag-email sa info@capfield.com. Ipreparar ang sa indong SFA or Scholarship Funding Agreement kapag kamo nag-inquire. Sa Hulyo 10 hasta Hulyo 12, Lunes hasta Miyerkules, magkakaigwa ng special 3-day releasing of checks para sa mga plan holders sa Albay, Sorsogon, asin Masbate, sa Hotel Centro na makukuha sa Imperial Corner, Los Baños Street, Legazpi City, Albay. Kung dahil makaabot sa mga nasabing petsa, pwedeng magdirekta sa CAP Office sa Lucena, Quezon Province o maski sa ina CAP offices nationwide para sa indong mga kahapotan asin sa pag-release ng cheque. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical.
Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi.
dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ngunya na aldaw basado sa pinagpaluwas na impormasyon ni Congressman Joey kan 2nd District of Albay, Congressman Salceda, ngunyan ang signing kan Maharlika Investment Fund. Basahon ta ini in toto asin sa tuyang paghimay-himayon man ang pahayag ni Congressman Joey. Saro ini sa mga principal movers and authors kan nasabing landmark legislation sa panahon man ngunya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sabi digdi, Maharlika Investment Fund is bridge between trillions in investable funds and investable development projects. Yan. So ining lay na pipirmahan mo yan, ining investment, Maharlika Investment Fund, iyo in makonektar kan source, kantidad, investable funds, pundo nagagamiton para sa investable development projects. Yan. Sabi kan ni Congressman Joey. Yan. House Tax Panel Chair estimates corporates have nowhere to invest 5.7 trillion or 63% of their generated income can place them in Maharlika. Yan, itong nagkakapirang korporasyones pwedeng makapag-invest ng 63% kansayndang generated income diyan sa Maharlika. Ipinahayag pa ni Congressman Joey na ining Maharlika Investment Fund iyon magiging tulay kan Pilipinas para sa investable funds, trillions yan. Supundo, ikokonektar na duman sa mga investable development projects ta ilalaog duman sa Maharlika Investment Fund. As the President is expected to sign the measure today. In fact, pasiring duman ngunyan sa Malacanang si Congressman Joey. Yan, siyaan nagdarang tiyempo ka ini, technical working group. And bago pa iyan na ipasar sa Kongreso, yung technical working group in its inception,
sinda sunag birilog kan gabos-gabos manunungod sa in-and-outs na iyan kan Maharlika Investment Fund. And ipinag-draft sa House version and ipinag-depender ninda sa plenaryo maging sa lower house and duman sa bicameral panel itong supag-arampangan kan Senado asin kan lower house para ipasar ang siring na bagay. Sabi kan kongresista, we have close to 19 trillion in investable funds in the Philippine banking system. Igwanin iyan na nahihiling sinda ining trilyones de pesos na hali sa banking system kan Pilipinas na pwedeng ilaog dyan sa Maharlika Investment Fund na gagamiton somewhere productive in order to contribute to the economy. Yan. Okay. Sabi kang kongresista, Maharlika Investment Fund is a vehicle to do that. Iyon ang padalagang kan na mga project na iyan tanganing mapunan. Vehicle to do that for both the Land Bank and the DBP as well as other banks. Yan paano bagang mga bangko talagang nagpapautang yan gamit sa mga pinagdeposito niya to na kwarta. Iyon ang essence kan bangko baga. Isitan na po yan, isinanindo yan mga parantabay. Yan na bangko, nagdideposito kita kang kwarta, gigamit man ang kapital kan bangko sa inda man na pag-invest nganing dumiretso man sa indang negosyo. And dyan makuha saro sa mga funding sources iyan kan Maharlika Investment Fund. Sabi ni Congressman Joey, trillions at that, trillions mailalaog duman sa kaban kan Maharlika Investment Fund, gagamito na duman sa pigapod na investable projects. Iyon na ini sumaboost kan infra projects, mga lain-lain, mga patinampo, big ticket projects na gagamitan kaiyan. Sabi pa digdi, we have also some of the largest conglomerates in Southeast Asia. Yung mga conglomerates, grupo iyan nin darakulao na negosyo, billions ang mga kapital kaiyan, conglomerates, man lain-lain na negosyantes. They are cash cows. Pwedeng pagkuhaan ng pundo. Ang sabi pa din ni Congressman Joey, yung corporate sector naka-generate po ni 9.3 trillion kang 2023. So digdi sa tuya, ayan, yung mga korporasyones naka-generate sinda ng income 9.0 trillion ka nakaliis na taon and igwaning gross savings na 5.7 trillion. Yan. Aram yan aram yan kan mga ekonomistas, lalo na ini si Congressman Joey, isinindaan pag hugot ka yan kung gurano ang income kan darakulao na korporasyones digdi sa tuya, corporate sector na pinag-apod ninda, naka-generate ng 9.3 trillion ka nakalis na taon. So, igwasin na ng gross savings na 5.7 trillion. And, kompyuton mo yan, igwasin na nin 63% na pwede pang kapital na gamiton. Ilaog dyan sa investment fund na iyan. And ang sabi ni Congressman Joey, ang figures na yan hali po ang sa gobyerno sa Philippine Statistics Authority. Yan so pinagasabitan na aram yan ka na mga ekonomistas, kan economic think tanks, ang paghiling kung gurano ang income na inabot kan mga korporasyones na darakulaon digdi sa Pilipinas. And unless we create a vehicle for investable projects, chances are that's going to be released in dividends outside the country or used to pay foreign corporate debt rather than develop our domestic sectors. Yan. Kundi itadagibuhan ng medyos na mai-invest iyan sa mga projects, pwede lugod yan na ganansyer na iyan, ganar na iyan kandarakulao na negosyo digdi sa Pilipinas, maging mga dividendo pakinabangan kan iba sa luwas kan nasyon kang Pilipinas. Yan. So yan po, sabi digdi, I see Maharlika as a way to keep that money in kan nasyon Pilipinas. In fact, based on my analysis of the top 1,000 corporations in the country alone, from year 2000, some 13 trillion funds have been issued in dividends outside the country or used to pay foreign debt instruments. Yan.
sa computation niya kan nakalis na taon 2000 sagkod mo niyan mga more or less 13 trillion ang ginamit kaining mga so ganansya kaining darakulaon na kumpanya negosyo digdi sa Pilipinas an napaduman sa luwas sa paagi kan mga dividendo sa indang mga investors man asin ginamit man na pambayad kan mga utang man kaining darakulaon na kumpanya digdi sa Pilipinas na pwede man kutaan nang mai-invest iyan digdi sa tuya para magamit sa proyektong darakula kan gobyerno. That's the concept kan Maharlika Investment Fund. Saro sa mayor na konsepto po. Sabi pa kang kongresista, I see Maharlika as a way to keep that money in. Yan, that's what we are saying. Isaro ini sa paagi na sa Maharlika Investment Fund, mapugol niya to ining pwedeng pakinabangan na ganansyar na kan mga darakulaon na kumpanyang ini, ma-encourage ta na ibuhos iyan na kapital as investment digdi po sa Pilipinas sa Maharlika Investment Fund. So yan po ang saro sa nagkakapirang mga pahayag digdi, and ang sabi ni Congressman, so MIF, if we can get it right, can bridge the gap between investable funds, which we have trillions, and the investable projects, which also demand trillions in financing. It's grand-scale matchmaking for development. Ang gustong sabihin paano din ni Congressman, makukonektar tana. Igo kita ning investable projects pero dainin pundo. So makukonektar tana tabi ining investment fund na ini, Maharlika Investment Fund, iyuan makonect conduit duman sa pwedeng pundong makuha para sa investable projects. Kaya pigapo niya ning grand scale matchmaking for development. Yan. So yan po tabi mangyayari ngunyan. In fact, pasiring duman nasa Malacanang nangani gayod si Congressman Joey saro sa mga brainchild kayan, primero sa technical working group, tabago iyan bagatabi mabibilog sa Kongreso sa lower house, igango na kang pigapod na technical working group, TWG, maisip kung paano, then ipapasar na iyan sa komite, paplantsahon, then ipapasar sa plenaryo. Yan, saro siya sa mga prime movers kayan kan Maharlika Investment Fund. Yan. Okay, sige. Mabulta po kita. Taod-taod kan iba pang mga pag-orestorya, pakaliis kan mga hanap buhay ni June. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5'4" ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH, FDA, CCH-UHSRR permit number 0471 series of 2023. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idulukan masa, dainang iba yung Salceda. Padagas ang pagatudnin, serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salceda. Dakulang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalako man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata.
mambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Everest. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sa
sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital. Asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang surf bar, new look na. Bula, puti, power bula. Surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Nagpaabot nin pakidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno kan South Korea sa sinapar na kalamidad, darakan pagbabaha asin landslide na ikinagadan nin 39 nindang namamanuaan. Sa Twitter post kan Presidente, nakidamay ini sa sinapar na kalamidad asin emerhensya kan mga namamanuaan sa South Korea. Nakikisimpatyaman ang Presidente sa mga pagbalo na kinakampangunyan kang namamanuaan kan nasabing nasyon. Base sa latest report, sumanakat na sa 40 ang mga nagadana sa mahiwasan na pagbaha, kay baha na digdi ang mga biktima ni nalunod sa baha. Sobra sa 1,000 ng mga residentes ang pig-ebakwar sa ligtas na lugar dahil sa grabing pagbaha. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Leo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi, mga taga-Legazpi, text lamang kamo ha. Pag may mag-text, tibaad igwa. Nin! Oh, bale. Antabay lang kamo. Anytime, tibaad magpa-load kita. Pabuenas, anytime ha. Yan. Makakon lamang, makasampulo pa kita. Ikasampulong texter, bad lamang. Sige. Nasa linya si Ans. Good morning, Ans. What's happening, Ans? Uy. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, hahagado ni Konsehal Alex Hau kan sanggunian panlungsod ni Legazpi sa paaginin sarong resolusyon na i-exempt kan SM City Legazpi ang mga residente kan syudad na magbayad nin parking fee sa nasabing establishmento. Sa pakikipag-uron ngunyan kan DCGB News kay Hau, sa iyang sinabi na epektibo sa Hulyo 24 presenteng taon, maimplementar na ang nasabing establishmento nin 20 pesos na parking fee para sa mga auto asin motor. Kung kaya nag-crear siya o naghanda na siya nin draft resolution na nakatalaan i-busol sa konseho sa gigibuong sesyon regular ngunya na pagkaaldao na i-exempt ang mga Legazpenyo dahilan sa ini maski 20 pesos iyan kung sige daw na para sa nasambitan ng establishmento magiging naggabat ini sa kumbaga sa mga Legazpenyo urog pa kung maagi man sana dyan na ma-park man sana dyan may importanteng nalakawon sa nasambitan ng bola. Dakula man siguro sigun kay Hao ang magiging epekto kay ni sa ekonomiya kan syudad alagad habo man niya na magabatan ang mga Legazpenyo urog pangyaon man sa nasusyudad kan Legazpi nakabugtak ang siring na establishmento. Dakula man ang pagtubod ni Hao na mapapaunrahan sinda ka nasambitan ng establishmento lagad iagi ni sa magkakanigong koordinasyon dahil sa maya polisiya man talagang tigpapautob ang SM City Legazpi. Ang free parking sigun sa konsehal magiging tabang man sa mga Legazpenyo para kumbinyente ang sindang pagpasara sa nasambitan ng lugar. Yan, kung unround iyan dyan sa SM City sa manahamiento, paggarahe mo dyan kan sa imong Ferrari. Mababa ang Doña Ans Galero. Gun mo, nakachinila sana, nakashort, pero naka-Ferrari. Libre do ang parking.
Yan. Sa apo ng tada si Kagawad How Managad ano. So plano niya na ibusol ano diyan sa Plano niya na Sanggunian. ibusol. Okay, ta sa 24 naman na ganito ining nagadang-adang ng Lunes. Nag-adang-adang ng Lunes yan. Talaga. Kaya siguro urgent matter naman ini sa kun kay Oo. Ako manindang magabatan pa ang mga Legaspi sa siring na bagay. Oo. At ayaw man sa iyan na establishment rig di syudad. Yan. Okay, sige di at least igwa kitang nakukuang kaapil tabians. Gun mabakal ka dyan kung ano sana 20 pesos. Sige tapodang ko si Kagawad How taod-taon. Sir Pio. Pero sabi ni How iagi din sa hearing. Pero hopefully mapaunrahan ang mga residentes kan syudad. Yan, okay, sige. Tabi Sir Pio, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Tabian, sa mga dagdag na istorya hali man dyan sa Sanggunian Panlunsod. Aber daw tibaad makahurunta si Kagawad How kan Legaspi badlamang bakante kon makisuyo kita na ma-interview siya manungod sa report na ni Ans kon yan an oras kan sa tuyang konsihal. Madali naman nagadha na may anunsyo na baga dyan sa SM igwa na ning parking fee kung mapasiring ka dyan may dara kang bihikulo sa laog kan sa indang parking area. Yan, ringing an cellphone ni Councilor How, we try our best na makuan siya, makahuron, pero kung dahi we leave it as it is mo na tabi ha. Yan na istoryang kung dahi kita masimbag ni Councilor How kan Legaspi City sa istoryang yan. Halaton tang maputol ang kunyang kring sabi nga ni. Yan, sige pa. Sige sanaan butubot. Okay, sige. Okay. Then, meaning to say igwanin pinagigibo po yan and siyempre sa masunod sa tuya yan na pag-aradalan o kaya pag-uri-istoryahan Bueno, eto na pinirmahan na igwa na kitang nakuha sa Manila Times, pirmado na June yung pinag-istorya niya to na Maharlika Investment Fund. Ngunyan pa lang may retratos na ipinadara sa tuya hali mismo duman sa Palasyo Malacanang. It's no longer a bill, it's no longer a proposal, kumbaga, kundi saro ng lay ining Maharlika Investment Fund. Yan. Pirmado na po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nasabing lay. Yan, sa retrato managad Sara Congressman Joey and yung key personalities kan House and kan Upper and Lower House and siyempre ang grupo man kan presidente na iyon puminirma kan siring na lay. So yun na po enacted into law na iyan na Maharlika Investment Fund. Maburot wa yan, bareta ngunyan alas 12 dyan nabanggi and sagkod sa aga. Sa major news outlets digdi po sa Republika kan Pilipinas. Yan. Sige. Day pang nakukagayod sa tropa na pwedeng makuha dyan na resource person sa luwas. Well, anyway, igo pa makita ng panahon para Martes pa sa naman ngunyan. Baka within this week, may mako kitang makahuron so grupo na affiliated sa Manibela, yung ma-stage nin tulong aldaw na transport strike duman sa Metro Manila kung kita mandigdi igwaning masabay yan antabayan lang po nindo yan muna na sa tuyang paghanap nan kan mga resource person. Meantime, good morning dyan sa sabi ni Mama Milagod isabay taman wandakul pa kitang mga paraantabay man yan sa indang lugar si Kagawad King na Abuedo maray na aga man tabi sa imo dyan sa Barangay 2 Kagawad King Abuedo. Yan. Mga paradangog mangaan kasarabay si Mama Milagud.
Pag sa Barangay 2, good na good. Kay Ma'am Milagud. Si Kagawad Hufano, yaon man dyan. And siyempre si Kagawad Magalong. And good morning man kay Senior Citizens President Jelly Martinez. Sagkod kay Kagawad Nantes, Grace Gludo, asin si Uno Salye. Yan. Tropa natin dyan sa Barangay 2 kay Mama Milagud. Sige. Bueno, di kasuoy dyan sa kwan kay Vance dyan sa patahian sa likod kan Divine Word College, nagdadangog sinda si Ate Divine, si Ate Vance and Ate Ems dyan sa likod kang Divine. Ate Vance and Ate Ems, good morning tabi sa Indo. Bueno, ipadagos ta itong su istorya baga kasuhapon. So manungod duman kay Luca Pura Vega ang ngarang kaiyan tabi itong kontrobersyal na persona baga. Ang kangaran niya is Amadeus Fernando Pigiente. Yan ang kwan. Amadeus Fernando Pigiente. Maray na aga, Sir Tony Reyes. Yan, Sir Tony Reyes, good morning to tabi. Kumusta lamang? Kasuhapon baga may na-open up pa kita na sarong istorya katakod ka yan na kontrobersyal na viral video ni Pura Luca Vega. Ito bagang su ostya yun su yaon dyan sa Eucharistia. Ginibong food review kan lalaking iyan or babaeng yan, membro kan LGBTQ+. Ngunyan, mas lalo itong mas lalong nag-init nagpainit sa reaksyon kan Catholic community. So minobra na talaga man. Uyugon mo yan na ostya. Although ito aram kon benditadong ostya ito na sa iyang pinag-food review. Garo baga sa ordinaryo sa ng tinapay, nagbibidyo siya, pinag-examinar niya itong ostya. Pinagre-rate niya sa 1:10. Kung gurano ka siram, kung gurano ka crispy, tapos naka-costume pa siyang Jesus Nazareno. Yan. And that video was made prior pa na magluwas itong viral video na naka-costume man siya ning Senyor Jesus Nazareno, nagbabayli siya to the tune of Ama Namin na ginibong remix version sa laog ning bar. Ay pag nahihiling ko ang video ito, I feel very sick. Di ko ma-explicar kung anong namamatean ko. Hindi niya nanggigirabo kita na kung ano. Pero sabi ka ni Baday na nga pagparaintindihon ta. Gari mas lalo baga siyang sisiraman dyan kung pinagururunan lalo na sa kunyan sa social media. Duman siya nakakakuan ng excitement and duman siya nakakakuan ng kumbaga orgasm. Pag sentro siya kang attention parang attention seeker siya. To the point nagigamit niya ining mga sagradong bagay kan Catholic Church simbolo sa sayang pagiging sa pagkuha niya ning atensyon. Yan, nako. Sabi ni Yin Alaurin, may bago na naman na pig-upload. Natutulog pa ang Diyos. Sus Mariosep na tao ini. Basahon ta so pahayag ni Bishop Bong Bailon tabi takasuhapon dapat ta ining nailaog kundi medyo kuana sa oras ngunyan buelo-buelo pa kita manungod sa bagay na iyan. Diocese of Legazpi, Diocesan Circular number 18 series of 2023 to all clergy, religious and lay faithful. This is reference on the show featuring a drag queen dressed as Jesus Christ. Dear brothers and sisters in the Lord, greetings of peace. Many of you must have already seen or at least heard about a show where a drag queen dressed as Jesus Christ is shown dancing to the song Ama Namin
open parenthesis, Our Father, close parenthesis, being sung by the audience, which reveals that it is an obviously secular and not a religious gathering. In fact, the place looked very much like a nightclub. The show has earned the ire not only of leaders of the Catholic Church, but many of lay faithful as well, and for good reasons. Yan sabi ni Bishop Bong. Nahiling naman kagabsan ang pagburubailing ito ni Pura Luca Vega sa laog nin sarong bar. Nagkakanta remix version kan Ama Namin, sagradong Lord's Prayer na ang nagtugon mismo sa tukayan, ang nagturo mismo sa tukayan, ang mahal na Diyos, Lord Jesus Christ. Nakakrus yung pasinata. Nahiling mo suor aktuasyonis na Diyon, makagulo-gulo ano. So siyam, the video shows that the performance was being done in a very secular affair, not a religious one. Singing the Our Father in an upbeat tempo, and worse, with the added performance of someone who is dressed in black Nazarene costume, while not perhaps intended as a form of mockery, was nevertheless a clear sign of utter disrespect for religious objects and symbols. Pagdisrespetar ngayon, pagdisikrar kan mga reliyosong simbolo as in objects. The performer defended the show on Twitter, asserting that it falls under freedom of thought, conscience, and religion for everyone. However, freedom does not grant individual the license to do whatever they please in the name of expressing their conscience. Freedom entails responsibility, and my freedom ends where another person's rights begins. Iyan ang matinding portion kan matinding pahayag ni Bishop Bong Bailon. Iyo ang gustong sabihon kaan, pwede ka mag-avail kan sa imong diretso, freedom of expression, but you should not also trample upon the freedom of others. And when you exercise your freedom in complete disregard kan others' rights and freedom, pwede ka ng kortaron tabi ka iyan. Sabi ni Bishop Bong Bailon, freedom entails responsibility. Guwa ka ning nagkakanigong responsibilidad sa pag-exercise mong yan kan sa imong diretso. And my freedom ends where other person's rights begins. Furthermore, it is of utmost importance to recognize that the image of Jesus, of our Lord Jesus Christ, and the song, among other sacred symbols, are fundamental to the Christian faith. They should never be treated as mere objects of amusements or entertainment. They deserve deepest reverence and respect. Day dapat ngaya pagparadisikrar ang iyan. Day paggamiton sa amusement as an entertainment. Nangangaipuan nga sindanin hararom na pagrespitar. Sabi din ni Bishop Bong, otherwise, without our realizing it, we end up mocking not only the symbols that remind us of our God, we end up mocking God Himself. Pinagda-capitalize pati ni Bishop Bong. Tama ba ka? Ining si Pura Luca Vega is not only mocking ining mga symbols of our faith, but he is mocking the Lord God Himself. Marasa pa man bayang persona nga na day. May this incident provide us with all the opportunity to examine our ways to dealing with and treating the many varied symbols and expressions of our faith. May we render the proper respect and reverence to such things as the Bible, sacred objects and images of saints, sacred places like a chapel or a parish church, and even persons who have received sacred orders like priests. They may not have much value in our eyes of a secular world, but they carry with them the very nature and identity of the one who makes them holy, God Himself. Permado in the peace and that binds us all,
Joel Zay Bailon Didi Bishop of Legazpi. Please keep this file 16 July 2023. Most Holy Redeemer Reverend Father Jem Norris S. Penetrante, T.O. Carm, Vice Chancellor Secretary. Iyan ang pahayag po ni Bishop Bong Bailon. Igwa na naman, daday ko pa nahiling sa video na panibago naman na in-upload or baka dati na yan, previous pa bago ini na-discover niya itong ipinag-upload na pagbuburubailing ini ni Pura Luca Vega. Well, igwa baga paano siya na pinagasabi na parang may pinaghuhugutan na hararom pinagsikluda siya or what, pero ang sabi dai mo paggamito ni ang tanganing madisikrar mo an sa tuyang mga object of faith, symbols of faith, and do not mock God himself. Ang sabi ka ni ba, ano nga ni ito tabi Tresia? Sabi ka mga sociologist, ang sabi ka ni ba, parang attention seeker, mas lalo siyang nagkakaigwa ng orgasm pag pig-urulayan na siya, nasudagit na. And dai mo nahihilingan baga ning feeling of remorse. Itong sa pagbabasol baga, dai lamang. Maisog pa. Ining Pura Luca Vegang, ini parang screen name niya lang yan Napasintabi ito man sa mga may apelyadong Vega. We are referring digdi lang sa lalaking ini na si Pura Luca Vega. No feeling of remorse whatsoever. Nakitang nahihiling bagatabi tiga para insister niya na diretso ko ngaya yan. Ta ako ngaya nasiklod gari may pinaghuhugutan man na hararom. And yung ngayon na sa kuyang pag-express din sa kuyang faith. Sus, Maria Joseph naman Pinagdudulo-dulo mo sumahal na Diyos na mismo. Nakakostume ka na parang si Jesus Christ. Yaong kasalaog kang bar. Nagbabayle parang concert. Igwa pa dumaning naguro gitara baga na nakabado na sa ito nakaitom. Ay nako, sus Maria Joseph naman Yan. Ginagamit na yan ng devil, sabi ni 9265, ngunyan ko palang tabi ping nailing, makauyam gari pigadulo-dulo niya. Yan, at ayun na nga niyan Pero ang sabi ka ni ba, better yet, wag nang pansinin. Tagari lalo siyang sisiraman pag pinaghururan bagatabi siya, Ay, amang Diyos tabi. So account niya, gari pinagpunas na. So saro niyang account. Igwa na naman ngayon yung account na pinaggibo. Yan, ining lalaking ini. Hanapunta daw ito so pigtara mo tabi na nagibo pa ning sarong video naman. Pero pag pigihiling ko, inda ibang namamatian ko. Tabi ay magdulo-dulo daw siya kan Muslim faith kan mga simbolo kan sa tuyang brother Muslim baga day siya inabutan dyan kung ano-ano lalo na itong sa mga extremist we refer to the extremist itong sa mga extremist talaga nako Pio Fernand makukuha kay ning hanap niya. Salamat kan sa inyo paghinanyo og mahal na Diyos ang magbantay. Da itabi magali, tulos man na masunod. News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat and God bless us all. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.